Gdje si bre Srbiner? Dobro ljudi, gdje ste bre? Evo nas još jedan epizod i idemo na Minecraft. Jedan pa jedan igramo Minecraft sa jednom modu, dobar srpski. Da jedemo malo ovoga, trulo meso sam malo pokupio zbog zombija. Znači ljudi igramo Lucky Block mod i imat ćete link od moda u deskripciji, od mape, ako je nađem, imate u opisu videa, imate link, testem premačke, malo sam probao, u stvari da ga znam, puno puta sam ga igrao, ali teo sam da provedem kako je, pa to. Dobro, ajde da počnemo onako, tamo ima oko 20 blokova, mi ćemo ih da otvaramo i da vidimo šta će imati. Dobro, imamo pečurku, nije loše, ajde, riba, pa dobro, nije loše. Da pojedem malo mačke, nemojte da me smetajte. Ovaj beži sam, ako vidite, ljudi. Vidite da beži sam creeper, šta je ovo? Opet pečurka, brate. Ne, beži. Gde je? Ne može da skoči. Glupanaru. Gde ćeš pre? Glupanaru, vidiš? Ne znaš gde si. Dobro. Ovdje će imati. Kako se sad preplaši, brate. A kako, brate, šta imamo ovdje? Smaragda ne treba nam. Da pojedemo malo. Ovdje imamo coin. Imamo 21 dijamant. Pa to je baš puno. Čekaj, da li možemo ovdje nešto da napravimo? Ne može, šteta. 21 dijamant i nemamo crafting table, ljudi. Pa to je glupo, bre. 21. Dobro, idemo dalje na sljedeći. Ovo. Sve iz endera, brate. Šta nam to treba, bre? Možda to da mi neko kaže šta nam treba, to iz endera. Creeper, beži, neću da te vidim. Beži mi sa očiju. Znači, ako hoćete više ovoga, neko pišite u komentare od moda ili tako nešto. Šta? Mr. Rainbow svugde, bežte mi sa očiju, bre. XP, vidi koliko, samo pucka. To je to, bro. Samo onaj creeper nešto me neće. Ne vede. Ako bi sad našli nešto za čaranje, to bi bilo dobro. Ali nada i nemamo ništa za čaranje. Nema veze. Idemo dalje. Na sljedeći blok. I ovdje su 2 komada. A to nije ništa strašno. To mi daj. I gore pucka nešto. To je bio, nemam pojma šta. Pa dobro ljudi, ovo je Lucky Sword plus 9. Vidite ovo, sve ima puno. Kakav dobar mač, stvarno dobar. Aha, koju knjigu smo dobili? Lucky Block book. Ne veze, neću to da čitam sad. Ne, šta je ovo? Šta nam to treba, meni? Ne, to nećemo da uzmemo. Ajde, uzmi ga, Lucky Block. Znači, igram ovaj mod. Mnogo je dobar, zanimljiv i to.
Čekaj da jedemo još malo ako nam dođe nešto. Gdje ćeš, bre, beži tamo. O, dijamantski. Nije loše, ali imamo i bolji Lucky Block Sword, to je bolji. Aj, nešto glupo da nam dođe, ne može ovako, glupi klip. Što je ovo? Čekaj da imamo... Unlucky Potion. O, bože, ako ovo bacimo na nekog... on je gotov, brate. Vidi ovo. Što sam to uradio, brate? Glupanderu. Ja sam, brate, glupander, veliki sam ja. Htio sam da pokažem kako to ide. Aj. Čekaj. Ovdje sam stavili to, ali to nećemo sad cheatujemo. Joj, pa da je ono bilo, ne mogu da igram bez mača i to smo dobili. Da pokupimo opet ili nećemo. Mada i nećemo, dobro, nećemo. Mogli bi da uzmemo mač, ali verovatno ćemo još nešto da dobijemo sad. Ovdje znam kad smo bili, nema veze. Dobro ljudi, idemo na još jedan Lucky Block. Kako skačem ko zmija. Zmija ih skače, to znam. To sam uvijek primetio da zmija skače, a? Čekaj bre. Gdje je na mač? Vidi slime. Gdje ćeš ti? Jeli. Ovdje je stadion od Barcelone. Ne možeš ovdje gore, nema pojma. Ne može. Čekaj da stavimo da svaki... evo ga, naš mač. Čekaj. Opet ovo. Joj, koliko imamo ovdje. Ljudi. Ne, brate. Joj. Ajde da kažemo da imamo pa 4 života. To je sad, znači još mačku jedna. Imamo još 2. Ne! Opet, joj, još jedno srce. Što smo uopšte otvorili? Nema pojma. Dobro, idemo na zadnji život. I pogledajte koliko Lucky bloka ima još ovdje. Ovu celu stranu stadiona, pogledajte stadion. Mnogo dobar stadion. Stavit ću vam od mape linku u opisu videa. I pa to. Hajde da probamo da dođemo do onoga. Čekaj, ja sam Spider-Man. Hajde da kažemo da smo Spider-Man i idemo što nema veze. Mislio sam da mogu gore da idem, ali to je samo može u... Nemam pojma gdje. Ajde ovdje i... vidi ovo. I ovo ćemo... Što je sad? Šta se dešava? Dobro, ne može. Šta, gdje ćeš ti, jeli? Gdje ćeš ti da... Vuče. Nemoj. Vidi mačka. Bolje idi na njega. Ajde. Ubit ću te, gdje ćeš ti, jeli? Dođi mi ovamo, bre. Ne može. Dođi ovamo. To mi daj, brate. Ajde da sredimo ako možemo. I ako čujete ovo. Beži, misao, očio, neću da te vidim, ne, moj da me biješ. Prokletni spider, jedan. Kako spajdere ne volim u Minecraftu, ovako nigde ih volim. Nigde, brate, vidi ga. Dobro, ljudi, ovo je glupo malo, ako me svi biju. Dobro, nema veze. Idemo sad. Čekaj. Ovako.
da gorite malo. Dobro ljudi, nismo uspjeli, ali dalje ćemo igrati. Nema veze ako su glupi ovi zombi, creeperi, to glupo, prokletni čudovište, nema veze, ali idemo na ovdje, na još jedan lucky block, ovdje da nam ne dođe niko. Ajde na ovdje smo bili, zato što ima ovdje ovoga puno, pa to mi daj, jeli? Ti da mi baguješ tu, jeli mač? To je malo dobro. Ček. Pa sad nam dolazu pa dobre stvari. Da obučemo odmah ovo. Vidi ovo, ali nemamo ništa da... Ček. Pa to nam ne treba. Ne pečemo ovdje ništa. Dobro. Dobro. Villager. To nam ništa ne treba. Čujem spajdera. Brate, da li je ovdje spawner ili... Zašto 100% ispod negdje spawner, nešto tako. Dobro ljudi, imamo ovdje za crafting table. Mada nam to ne treba. Ja sad uradi. Ovdje je 100% neki... Brate... Ovdje 100% negdje. Što je ovo? Kako baguju... Da zatvorimo ovdje ovo bolje, da nam ne smetaju u igri, ako je tu sporne, nije fair. Opet te stvari, pa nije loše. No, to nam isto ne treba. Nešto. Lucky pig. Brate, koliko... Rimane! Gotovi smo. Te ćeš ti, joj. Dobro ljudi, ovo nismo uspjeli. Malo smo glupi i to je bio samo pola tutorial i to. Nemam ni veze, stavit ću vam u link sve. Ako hoćete video kako da se stavi i instalira i to u Minecraft, pišite u komentare, inače ću vam sve staviti u opisu videa. Znači, za ovaj video, hvala vam što ste gledali ovaj video, vidimo se vrlo uskoro, ćao! Gdje si bre Šibiner? Ako vam se svidio ovaj klip, ostavite link, share ili komentar. I inače, to je za ovaj video i vidimo se, ćao!